I'm Anthony De Silva from Ambeli. Please subscribe to my channel, Anthony De Silva, to reach out into your homes. आज आया ऐकलं की कोण कर्नाटका मनीस मे बी इज गोवन इलेक्ट्रोली तो हुई कन्नडा भवन मागोता गोंयांत. The issue could be reasoned out in many ways. But म्हाका एक समजून मेळना the reason which he is giving, he wants Kannada Bhavan here because there is a Goa Bhavan in Delhi. म्हाका एक समजना Goa Bhavan in Delhi is around 3,000 plus kilometers away from Goa. तुगे कर्नाटका कितू पैसा रे? Between Karnataka and Goa there is not even 1 kilometer difference, man. So instead of building your Kannada Bhavan in Goa, let's say in Kankona, why don't you build it in Karwar, Honavar, Kumta? Build there, no, in Karnataka, it's close by. So why you need to come to Goa, which is just 2-3 kilometers, and have a Bhavan there? When my neighbor is staying next to me, does my neighbor ask me that I want one room in your house to stay? It's my neighbor, no? If he is going to some relative place, he may stay, which is far away. So your Karnataka is very far, number one. Number two, if every state wants a Bhavan in Goa, how small Goa is, man? सगळे आम भवन दिवपाची हिंगा गोंयांतूची. Look at the land use. हांव सांगता land use with respect to population. So tomorrow you get one Kannada Bhavan. Tomorrow Gujarat will give us example saying that you all give Kannada Bhavan. Now you all give Gujarat one Gujarat Bhavan. Then Maharashtra will say give me Maratha Bhavan. Then Delhi will say give me one Delhi Bhavan. And then Rajasthan, UP, all 27 Bhavans will come and settle in Goa. And where do we go? All my neighbors should come and stay in my house, and we the owners should get out of the house. I'm घरांत भायर पडपाचें. अरे तुगे व्हडलो बंगलो आहा, मुगे धाकलीशी हुंपेशी, त्या हुंपीत तुका आतां रूम जाय मुग्यार हुंपीत. तुगे ऑल बंगलो आसतना. And that also just neighboring. Look at Karnataka's land area, man. 2 lakh square kilometers of land you all have, whereas Goa has only 3,700 kilometers square. Number one. Number two, compare the population. Population of Karnataka is approximately, let's say, 6.5 crores. Goa's population is almost 18 lakhs. With that, such a small land for us. And if you start doing land distribution per head, per Munshak, Karnataka people will get 3,000 square meters of land in Karnataka to all the Karnatakis. But our Goa, if it is distributed land use wise for Goans, it will come to less than 2,000 meters square. What's this? And in that, our government wants all triple IITs here. BITS, Pilani, NIT, and now IIT. अरे एक मुद्दो IIT at सांगे ती काबारू जाल ना. तेजे already चळवळ चलता. For all purposes, Goa is just put for sale by these people. So my humble request to all the educated class of Goa, cutting across religion, caste, color, creed, please Goans. It's not the voice of one minority or majority, it's the voice of the Goans. आमचे गोंयकार जे स्टॅलवर्ड्स आसात, प्लीज फुडें सरात. आनीक हिंगा भावना आमकां नाकाय. पुरो सगळे डिव्हिजनान फकत गोंयची जमीन उदक. पयली म्हादेव उदक काबार. म्हादेव उदक तुमी कर्नाटका वताय आनी भावन आनीक घाताय. उदक हायले आनी जमीन हाबायले तुमी.
म्हणजे मुगे घरान तूं टॅप काडपाचो आनी त्या बायपास मान तूं उदक पिवपाचें आमगेलें आनी तुगे रूम काडपाचें आनी भाडोत्री हाडून तुवें मुगे घरान दवरपाची. This is exactly what Karnataka is doing today. Why you need a Bhavan when you are my neighbor, man? You all reach Karnataka within 2 hours time. It is a story of a parrot in a cage. तो पॅरट सुटल म्हणटरी तो राना वय थंय तो ओत्ती त्या पॅरटाक चयता आनी ते ओत्ती पॅरटाक कितें सांगता तूं मुगे राना येयला मरे आतां तुगे केजी वयता. अरे अशें करून ह्या ओत्ती लायन टायगर सगळे जर तर त्या पॅरटाक केजी येयलो तो पॅरट थिंग चिडोन वतलो तेज्यान थिंग रावपा जायना ना तो वाऱ्यारूय पडो आनी अशें करून गोंयकारांक वाऱ्यार पडले आनी तेजे मुखार ना जाल्यार वॉट. This is total nonsense. Please listen to my statistics of the land use. Listen to the population. Listen to per head the land availability. आणि हे सगळे हांवें फुल कॅल्क्युलेशन कोणा आसता सांगिलां तितू ही 3,700 किलोमिटर स्क्वेअर जमीन पळया ती सगळी गोंयकारां ना. तितू रान आहाय तितू IIT येयलो आहाय जाय तेशी हेल्थ सेंटरां तुका जाय तें कोलो आहा ती जमीन ती तितूंक घान तेऱ्याचो कॅल्क्युलेशन कोन्न 2,000 सांगता तुका. इट विल बी लेस देन 1,200 मे बी. अ टायम वील कम ओनली इफ यू कन्सिडर द प्रोडक्टीव लँड. आनी ते कर्नाटकान आय डोंट नो एक डिमांड घाताय बरे कर्नाटका मनीस येताय न्ही गा. अरे बरे भाशेन पिसफुली रावाय बरं तुम्ही कित्याक त्रास करताय रे. यू वॉन्ट टू डिस्प्लेस द गोअन्स फ्रॉम हियर. स्टॉप इट. डेफिनेटली आय डोंट थिंक सो दॅट कर्नाटका भवन इज नीडेड हियर. एक गोष्ट लँड घेताय जमीन घेताय हडप कोताय थिंग पोरवरी एक मराठी भवन म्हण कितें आहा यूज देखून ना डायलिपिडेड जालो आहा तें कितें कितू जमीन रे बेश्टी रिजर्व करून दवरताय तुमी. प्लीज स्टॉप दिस. आय एम रिक्वेस्टिंग ऑल द आर्किटेक्ट्स इंजिनियर्स स्टॅलवर्ड्स ऑफ गोवा थिंक ऑफ गोवा ऑल दीस पॉलिटिशियन प्लीज प्रमोद सावंत प्लीज गिव अ थॉट टू दीस. आनी आमचे गोंयकार सगळे नॉट ओन्ली क्रिश्चन मुस्लीम ऑल द हिंदूज ऑल द कास्ट बामण कास्टी सगळे प्लीज एकठांय जाय. स्टॉप दिस नॉनसेन्स नाव. नथिंग विल बी लेफ्ट इन गोवा. हे आमच्या माणकुले गोंय चिड्डून मारतले आमकां. इली जमीन जायना. मल्टिप्लाय दीस बाय 27 अनदर स्टेट्स. Bhavans for every 27 states. Everybody want to come and go and make place. Dev bare karo. Thank you very much.